Halo telespectadores sira, e episódio de né ita refleto itoan com a sacramento Eucaristia, nudar sacramento dominian. Maluk sira, ita hoto atene kata ke sacramento laos ida det, mas sacramento vir igreja hanorin e sacramento hito. E sacramento hito né, vir ita hatene, nebe ita hua sacramento batismo, vir sacramento Eucaristia, após sacramento confirmação, sacramento confessa, sacramento ministrane, sacramento ordem, sacramento cabel. Entre sacramentos sirane ita hatene kata sacramento Eucaristia, nudar sacramento tolo ninian, ou terceiro sacramento, ou sacramento hito né. Maluk sira, ita hatene kata ke sacramento laos buat tira nebe musu de repente det. Mas sacramento Jesus Cristo mak halos, sacramento Jesus Cristo makari, mas o objetivo halos atu halos saída, Jesus Cristo hari sacramento, ou Jesus Cristo halos sacramento. Maluk sira, objetivo buat rua. Ida mak sacramento sira tu fokbit ba emania clamar, fokbit ba clamar, né kata ke ba buat espírito ninian. Mas bemo sacramento laos atu fokbit ba clamar det. Além de sacramento fokbit ba clamar, sacramento mos ia sacramento balo nebe tadi yang kata ke atu hamos salam, atu hamos clamar. Nebe sacramento sira tadi yang kita fahe ba mai ita hetan objetivo, o sacramento sira ba buat rua ne. Maluk sira, nebe sacramento sira tadi yang kata completa malu. Sacramento balo nebe hahuba lavar kikon sira, nebe tadi sacramento batismo. Los dunig, los ba kikon det, mas sacramento batismo bolo sacramento iniciação. Nebe ida ba lavar kikon sira be foi em Moris. Mas além de ba lavar kikon sira be foi em Moris, sacramento batismo mos ita hatene katak hanesa sacramento iniciação sacramento nebe bele nia botona, mas be nia sira usrani wa hira nese kikon, nia bele botona, mas be nia sira que tama ia Santa Creda, nudar membro igreja nia. Ema bot ida basik simu sacramento batismo. Espiritualmente, nia ema fon iha igreja iha sacramento sira. Kawan malu sira, mai tahanu in fila fali kata sacramento sira completa malu. Sacramento Eucaristia, sacramento bene beta de kata sacramento ida nebe forhan ema, Jesus forhan ema laos isindet, ma be forhan nos clamar, ma be forhan ema laos ho aihan mundo ninian, ma be sacramento Eucaristia, Jesus forhan ema nini isin no clamar. Bebe forhan ho ninia futarisin santo rasik, forhan ho ninia futaran. Tamaluk sira sacramento Eucaristia liga ita ho sacramento selo. Mas sacramento Eucaristia atu dehan ma ita kata ita precisa aihan espiritual ninia. Ita precisa sacramento atu bele modos. Maluk sira nebe sacramento Eucaristia nebe ohin ita dehan kata ke ia ligasan ho sacramento ne en seluk ne. Sacramento Eucaristia naran laos ida det, laos sacramento Eucaristia det. Bye-bye, emasrani sila toman ho bolum misa. May be mos naran seluk. Tadi yang kata kayak naran misa, may be aumenta mos naran buat seluk iha nikotung ne bolu naran sacrifício misa. Ida ne atu dehang kata, afinal misa ne sacrifício ida. Sacrifício kata buat rumah ne be maka Jesus halo, mas que difícil, mas que torna, mas que lako ne vida. May be ida ne halo, tamba atu hatudu buat rua. Betul saída makida né? Nebe Jesus ni ane, ini domi mamaroma asli watoto, ini domi banyak maluk sira, anesa ne ni hadomi ni anrasi. Nebe Jesus hanor ni ta buat ida ne kata Jesus mai mundo ni maroma, ni hadomi maroma, mabe ni mas hadomi ita, ini vida toma ni fo bai dane. Anta maluk sira, iha sacrifício misa. Ita dia kata lahi sacrifício seruk nebe, ita bela compara ho sacrifício misa. Ini sacrifício be asli tambah saída. Wai hira ita kolia kona ba sacramento Eucaristia, ita kolia kona ba sacrifício misa, ita kolia kona ba Jesus Cristo rasek. Jesus Cristo ida nebe maroma, mai benia laos hela de ti halalehat, mai benia tu mai harai, tu mai hamutu koema. Wai hira ne tu mai hak besikan, hamutu koema. Ita dehan kata ni halako ni an rasek. Ni fo ni an toma, entrega ni an toma, entrega ba man maroma, mai be atu salva ema hutu. Amaluk sira. Nebe mai ita hanu in fila fali kata sacramento Eucaristia que sacrifício misa ne sacrifício de bebo liu sacrifício de ne laos anessa ne sacrifício qualquer de ne da la barca de kata ita temi det naran mai bita la sente lae
sacrifício atu den kata Jesus fone antoma la reserva botira. Tamaluk sira. Atu kolia kona ba sacrifício misa atu ita hatene de dia kita den kata ita baiban ita halo buat rumah mas que difícil do tuan. Ita den kata ema rumah nebe maka akara katu tulu ne maselo. Por exemplo, iha ema rumah nebe maka ida ade ona feri kona katua zona nia la bele halo ne uma. Então ema halo emne sacrifício halo sa. Nia mai fone ne tempo, nia mai nia ba hili ai rumah mas que dene difícil, nia tester babukai oh nia akara sa halo ema ne uma kar ni ita den kata nia pronto fone tempo, nia ba hula ne airin, hula na atravessão sira. Ini mai halo buat rumah betoran difícil, mai beba mai dane dia. Kanda malu sira, idane fo hanu no ituan mai ita kata Jesus halo sacrifício. Lolo nira precisa fone vida, mai ita tamania maromang ni lama ida. Mai be nia tandet bahadomi ita liu sasan hutoto. Nia hakar lako nia vida, nia las fo osan, nia las fo de tempo, nia las fo bocelo, mai be fone nia moris de rasek ato ema hoton we moris de sala laran, la bele mate tamasala. Mai betamba Jesus Cristo ne mate ita hoto bele moris bana fate Eucaristia sacramento dominia sacramento moris nenia maluk sera molok ato pusi tene reflexão ni dane how convida maluk sera hoto ato ita hareu ituan nebe sacramento Eucaristia ne que tem uma ruma inventa de karek maluk sera mai ita buka haretok ihia Biblia Jesus Cristo ou Evangelho ser polia saída com a sacramento Eucaristia ou sacrifício missa. Kita ba acompanha hamoto texto barak kwa tu irmãina. Wain hira sirahan down Jesus kair paun harai bensa silu hodifahe bani eskolante sira dehan simuno hamba ne haunia isin no nia kair kales fotiha agradece fo basira dehan imi hoto hemuba ne haunia ran moruk fo unian nak fakar baema barak liu atu kasu salam au dehan baimi hau se la hemutan tua uvas ne to loron nebe hau se hemu fale nia hamutu ko imi iha hawaman nia reino malsira nebe ita dehan katak atu ita la bele dúvida katak Eucaristia ne Jesus Cristo makari ita heta ni fundação heta ni base iha Bíblia Evangelho São Mateus capítulo rua nulo resinen versículo rua nulo resinen to rua nulo resinito qualia kona baidane maluk sira nebe agora dadao kita ita hareba be nebe maka hosi natureza tudo tu mais capaz de teves ita hare ita dehan kata basrane sira mai ita hare persia hanesan be matam boot idane be idane sulitun mai ita dehan kata ai lobo kira moris tama be idane du tira lobo kira moris tama be idane mai be ita dehan kata ema sida ka aproveita di dia be idane basira ne vida atu bele faburas basira enta Eucaristia ita dehan kata Jesus fone ambe be fone le fuan fone ne isso fone ram fone antoma fone domin tomak mai be ema bara mak sida ka aproveita hanesan be idane suli mai be ema barak sida ka aproveita ema barak sida mai hatene be idane ne fura ko insa tamaluk sira mai ta hare fila faleba Eucaristia be matan domininian Eucaristia sacramento domininian ida nebe ema sarane quando se dá o coco sacramento Eucaristia se dá o coco Jesus ne domin ema sente abo misa domingo atu halo saída abo misa loro atu halo saída e ema sira nebe la comprende ema hare ema nebe badinas ba misa da der ba misa domingo sira hanu ingkata ema serviço la iha ema serne halo narnarande ema se gasta tempo det tamane ema barque tibor sarane barque timor si mutia sacramento sira seluk mai beda la barque sira la comprende sacramento sira la hadomi sacramento Eucaristia se la aproveita de dia sacramento Eucaristia tamba sira la tene kata sacramento Eucaristia ou sacrifício missa ne sacramento ida nebe hanesan be mata nebe sulin na fatin la para ne minuto ida ne tempo ida mai be ita dehan kata ema nebe conhece ona be mata ne ema nebe hatene ona be ne objetivo ema nebe sente kata nia precisa be nia hak besi gamba be ida ne vida buras na fatin ne vida hak solok na fatin ne vida matak na fatin malsira mai ita hare sacramento Eucaristia hanesan be matan moris linia ida nebe lori domin boot maita lori ita basar basau Cristo rasig mag sacramento Eucaristia
Cristo rasa fone ni vida maita, ane sampai mata ni danabe, atau habusu ita, famoris maita, haburas ita, maita aproveita de dia. Sacramento Eucaristia nebe Jesus rasa harai kala maita. Ni isin rasa ni presença real rasa. E igreja ni moris tamba Sacramento Eucaristia. Sem Sacramento Eucaristia, igreja ni vida polen lainha. Sem Sacramento Eucaristia, igreja ni moris ne ita dia kata moris ne bena kon ho buat falso. Jesus fuan maita hototo, Jesus fuan ba igreja, atu ita hototo. Moris fuan malu. Sacramento Eucaristia, lá o simo de igreja, vai ser Sacramento Eucaristia ita celebra a igreja, simo, vai belori vai moris lor lor. A domina marawang liwa todo, a domina Marcelo